राख्दिन यो मनमा। I miss you so much, Mr. Gurung. छिट्टै आउनुस् ल। Thank you, thank you. छिट्टै आउने कि अब फिनाली सकाएर तपाईँ चाहिँ जाने? अब म चाहिँ जानु पर्ला। Thank you so Good much. luck. Thank you दादा, thank you everyone. कस्तो नर्भस भयो म त, कस्तो काम्दै गायो, लाज पनि लाग्यो अलिअलि। Thank you very much सबैजना, thank you.